Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to our channel again, Rubavu Real Estate. Murakaza neza mwese, Rubavu Buy and Sell twagarutse nanone, izere ko mbize neza cyane n'abatameze neza mwihangane. Siko biba bimeze. Niba uri mushya kandi subscribe, kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Wibutsa ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga zose wadusangaho, ukadufollowinga TikTok, Instagram ndetse hose na Facebook, dukoresha amazina amwe Rubavu Real Estate. Murakaza neza mwese. Hano turi rero tubazaniye inzu. Ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 619. Ni mu karere ka Rubavu muri Gikombe. Muraza dukomezanye mwereko ukuntu ari hanini. Turi kuyitangira amafaranga make cyane, miliyoni 17 n'igice cyangwa se 17,500. Na ahantu hanini cyane, ni ku muhanda, ngira ngo mwarerebye ko nahereye ku muhanda. Na ahantu hanini waza ugasenya inzu ukabakamo kadastre yawe nziza, ni ku muhanda, amazi n'umuriro byose birahari. Ni quartier iri kuzamurwamo andi makadastre meza kandi manini, wabyumvise na ahantu hanini cyane, ni kuzamuka hose ni hanini. Metero kare 619. Ushaka visite, nkwibutsa ko visite ari ubuntu, turahari kugira ngo tukuzane uhasure. Ushari ibindi bisobanuro ushaka kutubaza, watwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa munsi video ahagene umwanya wa comments, haraho watwandikira. Wanadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zose navuze, TikTok, Instagram, Facebook, hose dukoresha amazina amwe. Rubavu Buy and Sell turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Turabafasha nanone kubigura no kubigurisha mu buryo bwihuse. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu na karere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito n'igihe kirekire. Twandikire cyangwa uduhamagare. Thank you.